Mami ekwia. I will say, gengema. Etiefo yama adofo nyina akwaba ediba yasetramu dwumadie so ene benada eda fefe bonyankopon obo soro no obo asase no onime mu nsem nyina no osanso ni mahintasem nyina wode ene da kyeyen wose emi ye ninye ne eni ene demu Asempa FM enu nti ene ebe wrade anim yede nkotodwa agu fom ede aseda piesie pa aseda pani pa aseda henkan ene de bre won wo nyankopon esanse oni yen edi ni yiye oba tampanya me ahomobreja nshira enkan wudin da ebeko swada aye kese ewo yakoma mu ene yasetenamu anopai yahia mu bio baby bia wo me ma akwa abasoro kra ediba yasetenamu edwumadie so wo akirikyiri wo benche ya ni nyina mechia wo na ye nyina yasongu aye yenkura hyensem a ye papa ni tekotego wode agu emframa mu amayen kwashensem no de wo mu pa sese ye nyina da ye ma ye ni edi akie ni se ya ma ye mfa ya nui enka ana ya dwene ensusu enioma bia ye ntimi enye ena de ba ko so oni pa ye pa ye moto ho emoto ho wochina meye sade wei adechia meye opete ochina mesimi dan ane enso gya ta na wahwiri ne wi afiri no kura no ne nam eno nti no se etie kuransensam na se ye bo bra no na se ye behunu ebra no eso worth ebra no worth ebu esom abrabo na ye bo no suma esom bo ede manyen a ye ntoto ye kasa bi no mu ase ye ntoto ya dwene ye hihye ye bi ase dia wo pesa obeye no bomode na hwe wo so wo ho na hunu sade wei ma ho den ene mitumi yankopon beboa me ama metimi aye na emoma ya na etre bia imu bebre no ye fa challenges bi to ye ho so a utimi se ye ntimi ye nye enso ne yakofa da ben ena betimi aye ema obrabo etumpon nti abribia no ye yade bia ye hwe de betimi ye ho den e betimi aye de bisa rade a obeboa ye ne yetimi aye ye limu de ebetimi ame aye na ni nyina no etimi de nkan kro ene mpuntuo e de abaya brabo mu eno ntira no pe beda papa ni tekotegu ase ewo nkran hyensema wode abreyen bomodin ada na se wo yade bia da pem ko wanim na ye ni yiye emfa wa no keke enka meye enso menye mejai enso menyai oso ochame nom se great bio de ma menom last one e kwotwetwe beye 26 no e de abrewo no enti wusi ubusa wo yade bia gbawrade mpaye na omwa na timiye e ma brabo no enko enkan emfa maw monua ba mamekua ane enenso so boade enyankopon timagema konwa se kiridi metimu ane bre abrabo dwumadie no na ye de ene ye fra no ntoma foforo kura wo no foforo kura ye yasetenamu no edwumadie no na me de ebremu ti yasetenamu dwumadie no koso anetie aboafo eta machi nso nie ye wo del cielo opticals for edi achipa na afei ye wo mel grab water ye sanso so ewo obapa products ye san wo obapa products na afei ye wo magic washing powder wo mu nyina etan achi ye ku yanim kakra bia ye de wo ho krato nyina ede bebremu na se ye ba behwe Ghana asem bia no pay abeda yanim wo fie ha nya asem ketua ene Ghana ha yakun free obi anya ye na adwe se osumasi meku na yi na frasa asiso na se otimi bomone yi free ho a menua wutie me onipa no wafa ne ho adi would be dodo na yanim etimi akopie pro station etimi akokoto a yegusu di ho asem enso ni nyina no enipa na di sa ewu no obehwa no won nam ho anope maami asem ya me ja anope tututu amba adwuma na maami besu on reception ho sa Asempa FM maami kire se ne babrante wonya 33 years woni alatafo bi ya adwuma wo kaswa hotel bi na wa ya adwuma no pe hotel fo edi ne ka 80 cedis abrante ekwoso okwogi ne sika enkrofo yenim de si ye de yenim de ba ye de kwoti ahomam wo soro ama bayere amwa kase ya bura branti ya bobbo na manawu ya kum na manawu
na yekom ne ma ne wuye ne ye maame ne kɔ na bra kɔ ɛna bra aprosifo abam akopie mu court hokra opani odi asem no prosecutor no waseme kra ye beli no kra minim ho hwe aprosifo ya beli krachi ama one nam ho ama mi kra nim ho hwe ɛde a wo man ne atimu no enti enne Ghana ya maami ene yede no etena ase ye ne no adi ene Ghana dwumadi mama me wache bacho yana baby atene me nti wani mama ne ntena ha se na me hu nanim ai nipa ne ba no na oye me na yi no ntena na me hu nanim na ho te sei bacho nya me adu ya ye ne mic ni ye man ne mbre nim bibia eboko bacho nya me adu anopei wabedan bacho wabedan na wasam no eye wamamia tinu so anopei ewo ehonom reception ho na mpesa de wasam nyina bono tofa eto emframamu na yenhwe kwan a ibetimi afaso na semenso anya ne poma papa bi sibre na asi bacho me dasi me bacho me ba no ye djuma wo pimes na ehonom no ye djuma ye night nkwa na manager ne ka chene se onye day man to ebo mama ne mpo de na kam se man ye no sio o mani siesi o mgo tem du do ho na ajaba no do abetua ne ka usu a asem no ntimi ntimi ba no fa wasem ma onyankopon wo na nyankopon bi wasem ama wate ntimi ba no ye ejuma o ha na wo mu yi ni fi odi no ko bibi foforo na okọ ho se ejuma akra wa ya ama no no ontua ama no nti okọ e no na opese odi ba no opese oni ne ntokwa nti man bi a onim no pemba na asem na owo ho no na osi oro chem ba 50 Ghana se onfa nko didi ndi na osi oni bi on de onko nti eche no aba ti ba no anko obio ma na 5 September no na ba ne ka chem so ma me kwa akọji misika na aba nti abo be se 8:30 na mba ne mai na me fra no so ma me wa kwa na me ba ma be to nti me twen no me ti akunyo me twen nti o ma be se tem afra me fra me ba na yesi edum phone sa tam so me nim ejuma mu ho no na me hwe ya nti Friday no obi be tiam na so no ka chem se me ba no okoso okoji nsika no omo eku na ato no na ga ba ko no ye ejuma ho nti tam ba ne ba no ote akunya no no hu sa manager na frɛ ne nkrofo no be kyekyere me ba no akunya no omo bo no saa eku no omo de ne share dan ba ko nti abra sister ni awo hotel ho nti abra sister ni pie no omo man won ni se o bi san se ni phone wan o so nkita phone no man won ni se ye te wa bonto o be kun nti o pie ye no ka che boys no ja ye ejuma no na me bisa na me call ejuma mu ho no na che se eye no kro mo ekumi ba na me call o mo ti asem no police station na me call Friday o man choma no asem Saturday when a call report to a police station boys na na frɛ say you ku obi atoa e say ho ma ye din area ho for boys no na me call police station me call Friday na me call na me sim pacho o me sim pede na me sim pacho me ba na ye ku no hotel ho no na sister nse me tan so be frɛ me tan sa wan frɛ me nti aba be setena me sim pacho me ba o se me ntwa na o be frɛ me won frɛ me ye no se me de me nkwa na nya okita case no oni ho nti Monday na membra no kwa anya me nti Saturday no me ni me nua me man bi ko ho no Saturday no o ma choma no asem nti Monday mu no o choma no asem no kwa na mbu efu pa se me di call radio station nti crown officer no me ho na no ba o be park in car no frame se membra me kwa no kaja me so pa me choma me fa call radio station o be hwa ma bibia pepepe on so e penity me tie na asem na me siyo afede de asem na kokot ya kwa na ya sa she date fufro na ya dom kwa na mso mi kofie ya kwa sa na December no ya kwa ni a she date na obia ni a she obia date na me frɛ na se me bra 21st December no na me frɛ Inspector Asare na m kacha nso ya si 21st ya mbra no so ono de onko na December mu na ya wo mu ndi asem nti oye obefrɛ prosecutor no ebisa nse da ben na ya mbra na m se ne mpanecho obisa no chera no nkyere me no siyo nti ma hwe nsa na maintain nka na me friend no da ko na bisa nse mpanecho wonya date na ede be ko no si de bi no se me so me nko nya date na me so maka ache na me siyo me ko aye no na me ko tu prosecutor no na bisa nse mpanecho me ba ya no mutu sha na inspector sa me so be bisa date no na me mbo na mane me ka che no pe na o ka che me se
ya mo mu bail mi ni ma na am sim pacho de bi mi ni no se enye court na ma ni bail na court ni mo hwe onu so na oni ho onu so ni mo hwe ntimi nko bi som ntimi ko mi ko fie pa na me fra me bra na me bo na amane no friends inspector sa no bi sa no se oni ho hwe na me ka che bra se mi aka sa sorry no so ni mo hwe o ka che me bra ni sa na me ka che me bra se mi aka sa me ko crown officer o na ko bi sa nti adan me ko anu inspector sa so me bi sa no hwe na me ko crown officer na me ka je nse me pa ocho na me call court no prosecutor an ka chem say mo amani bail court ni mu hwe on so ni mu hwe ntina mba se mba bi se fon wan kasa na mu se mi sie me ba prosecutor an to ka se mi sie me ba yen sa me boka wo no se se amba no so my right se me sie no na denta wo se mo mani bail na obi we po bi kra ya mani bail na na me de mi bi sa papa no na papa no ka chem se sie ade nti se first no na me se me da person be hu se ya mani bail na me nsole nko na me kosie me ba na me ka sa cho no se a me frɛ me bra man so man frɛ me bra no e bi se ade amutu mama ni be na me di fi ho ti Saturday we ya na nyam ye madom me ma sa se ka kra da na me ko ton he me pa bi sa na me sie me ba no ene me de aba ha se me de ba be da mo na mo hu mo ba na ama fredi ma se me so won se minister ga ni obia o se minister ga fa lawyer mi ni obia tiru wo na wo sika e to mi sika fefe mo mi ni na me se me ba na mu je wa se mo ma me nti me ba se anopa we we are seeing some draws so it's e se mo ni se mo be jano mo se mi ko se wo ku me ba re kwa me ba no ada ka mi ko no mo cho ya titire no u se la ya na ase ni shoda na ya titire me na ko che wu we papa ina ni na no so mo aka bo ba ka sana ba kwa ya titire ina me ka je inspector say so si sa da na de nchi papa ni twa ncho twa ni picture ave da mu na mu nim se ye ko ye postmort so kire se ye bro ni na ku nu nso mo microphone ni be me nti ase nti na ma me de ba no e fita me hu sa se mo pese o me di ama me nti na ma me de ba ase no it's a fool na me ko se what ba cho yo mate o so ba be ma ba ko pe no me ba cho ai ba ko ba ka so be ku na ma me oh sara ko ba po ri yo o ri ala mi ba po ri yo mi ba ro ro ni ja wa ni o ko a ba ka cho o ro ye ti ani ba ro ko se ro bi bi ara mi awo ko e ba ra wa Asempa FM. no se me shi ka ra ba sa ba ya yo so ya ko ji ba sa ba yes mo ra eden kura na ni boboni amba wi asesa na asemo ba court a ye be hwe ne aka ebe ye kobra senya aseme sese nya aseme wo court a ye di enkrofo e da latafo ni agi ommo koi enti ma mi sese onye den me patcho asem we ye bie phone line na yo bi ani umra hu bibi ye lawyer ni abetimi aboa ye ma mi amana asem at least ne kuma mpo ato ne ye mo a momwa na ma ye wate anti jesu wate oba no wo ma wa ware Oni ba abranti a wasiso ba cho ai onya fie sei 33 oh kose ya pe se ku be wo to ma ye tu ba sa be pe be o ta ma o na nu bo ni u di da e bi a se ro ndo ni ni mi u di da po ka sa o di o po ka po da bi just have fun o de de tu ba da ye mayo bonne kose wate se akwala ne de woni ho ne de ko na no ba ara ka no le ko ada bo cho ri ko ra chia ada ka su sa so bu buri ko bu su o mi ri akwala ye wu ya akwala bu ila ya ta kwa ri pa cha se bri ja bi ba bu cho bri ya ba bu cho bu ja bri ya ba bu cho bu ja ya do bo bu Asempa FM. Asetenamu. Yes,
Yasetena mu fa obia ho ampa na ato maame ebetimi ato nso ebetimi ato menso yebo urade mpaye onga wo di sa dwumai neti Ghana ha yekom obi site yetimi chi obi ana ye di nipa no process from abechi nipa no na ye beli no wo mo se yetimi beli offenses ni bi entimi nim se meda cases ye beli o me probi oni mo temra na se na pa mo po obi mbra no cheche ye mu na ye hu kwan ya ebetimi de maame we say afaso na yaboa no ye bie phone lines na tum pa chew wo ye mra nimu ni ana wo ye obi a oni mu mra nimu afre ye wate na echeche ye kwan ya ye mfaso na sa se maame ye kana koma emfa nto ne yem numbers no 0302 21 65 45 0302 21 65 45 and now 46 ubetimi afreyen na wonso so etimi edi wadwenkyere edi aba ekwanya ye befa so ya mpacho fa phone line to so na ye fa calls no. Hello, good morning. Hello, good morning. Morning, papa. I'm here. Edo Asempa ni ejuma pa ojima Ghana for. Amen. Mpacho midindi Major Mensa, Mr. Free 37. Mpacho Major iti wana pay. Mamigo Mpacho na osi enkofo na mu ejuma na mu ya lata for. Mpacho ai. I'm here. Alata for Ghana. Asempa FM. Yeah, dachi omai ombeji fiensemo. Nyansing the army in collaboration with police force yekoye raid crowd or lakeside or baby me say ala tafoya ma kidnap young boy bi mi sheda di asem nechi aye chiomo edinu mu komadina ye transform ko head office na etri mi san follow asem ne back na omo ya asem no basa bi na mi say what asem we nye chino chese ene harassment won uska utumi found uska pa you can pay your way out na mami we asem mobo pa na misemwa ebi asem bitna jimi no ma ewo back we a me pese mesene no ska bigem de fadia na se mintwi nyama ne kra me pay 2000 diama no na on to chinure na se nanu ye adwuma bedu ebi ho ye mudu wa ye mudu wa ho ye di obeji mu because abanbo no ayem rekra dodo yes if you have money you can buy your way out pacho mi samne so meji no ewe tua be pese me send woman no 2000 me pacho gina so na enkola no enje wo number why Major ye dase yakopon onhira apart from no ye pe emremu sane be ya ye benya emra kan ede afaso ama maami atentene ne etimi abama obaye a wote ha wosu me maami prekumpe anye sanso me nua pani ne wote ha wosu etwa ne so tini so anopetutu sa no anope me honhoma boto. Hello, good morning. Hello. Me say nipa no entimi enyina so won so betimi afre me 0302 21 65 45 and 0302 21 65 46 and Ghana. Good morning. Good morning. Pacho minua bema beni na frefi. Hello. Hello, minua bema beni u frefi me do. Pacho FM is Steven. Because free achima safo. Me pacho yenti why? Na ya na metimeti na asedwen ho a me hu de Ghana ha nkasa de ya pacho. Sisi wa asamoba we de koma police muwa wo. Wa asamba na se wo de kokoto muwa. Sisi Ghana ha no no yeti ha sisi de pa na wa se ye ni aye. Wo se be ye se wa asamoba nanka wo weli da so se kokoto na uma police kura be mu ebeboa wo. Enso sa akofo ya be kwakodi sika. Na wo mo agai ni pakoro no se wonko.
so wahu na ba sa na ye mu na asabi ti na anim na ye nse de ni sika ne de ye de egum tse sabi enwa bi hello achomiti o papa ye gum to say sabi enwa bi na omo tase ye ba bi omo pe bia no de omo pese omo de ye bia na omo de ye and they say ni sanse mi sana ya na omo ani mu mpelifo no omo ti ana so omo bra me twenwa me ti ase me omo tenso a e de ba de pa no mo ye ma botu anopei me hu ma botu oba time me oba time hu nyame bi o ha me ti ase oba time shama mi we ye ba be ma ba ko pa waka say so we wu o ma piem na wo da se ni wa hwe wa gisika efiri baby na wa gbe dai ni pan se wonko se wonko ma me na okwa ko hwe dai ni par wa wo inspector wo ho mo wo ti ye yi ni par wo ni mo ho hwe san pa bro se ye yi na di ya na mpanifo eni mo pa so ilokwa ni anka yo omo ya yo mo de mo ni yankopon ya adwuma ate ye da se nyame hira so sa wo frɛ me pacho good morning good morning mekia me pacho me nua be ma be ni Afrifi me din di kwabra metio why me ka se fi jema me pacho yo kwabna metio me mami yakọ na asem ya arefo na mefa sa program so na me jadi said ya to Ghana name mefia yehu soja binder enye bi ko so ana enye but the ko so enye no e say ye omo emofo no ye sorry ne ye ka chon si bia sa anyama no ye mpeni se biom na emom ye pense na ye force two main political parties the MPP and NDC for no more voluntarily hand over power to the military. Obeda force omo. See jaya abatwa. Obe na wo wadwen no kase wadwen na ye obi de wo de ye twa ma miti kura se le obeto. Oh, maybe eno ne ye problem no. Maybe obi wo ho me no kase he said abanyoku a wodom. Amanyoku na akokunu ne maame ana ne papa. Still until we the onima ne so okoto na ba ma as amanyoku. Enti yentimi oh yes Mate me da se papa nyankopon onhira. Hello, good morning mami opia papa apom tse nyankopon adom dada yo me da se dada tune samanga se mate on kapa ye trust mami se Ghana no sa kwete se animal kingdom penifone ewu mu na echifa nketo ano so ade eya ahometio iti american sanse ta u tikatia benya kamafo ba u ni tikatia unya kamafo esanse judge aboko kofa no wo asem so lawyer kofa no obedi usika okura car so this all the car be family okura ne car no beto Asempa FM be 3-4 years ni nka wasem ni ti so you bi a o yin ni se ya dia oba so media manyame de manyame na emene o Ghana ye be sere oban ni se obema institutions no aye adwuma senior Obama be ka tell say you don't need the strong men but you need the strong institution senior be ya obia de no ho ebeto so ko Switzerland police ni ho obi ndi obi boni the time so obia de ni no kodi Ghana haya si Christopher na so e ko so bebrebe nyina ne ye Christopher ya ni ya humiti dada omanu emu ayehu omanu mu ayehu emu ayehu wa wo kase mi ameka sei ya humiti 75 ya humiti population enso ye ko ye enso dem a ye na bone ni si ye mu dindindin obi no bi ti aso dem to ne yaka mate eye nokure pa. Hello, good morning. Morning gengema wonso ye gengesh why ano pa de gengema ma yemre do Muhammad ni me pa cho yo Muhammad ye ko mpocho sa ala tefo we de sa eku ya zebe de na do wa ha hin ko wo basa kumo no se de ala tefo ye wasa kumo no ha beach wo ye yizi tira mo o kan won pese we bekebi vi ku mo sha no meji egu sufu se ateti no mo de Ghana fu nti se da ba se obetu ya ye hu bibia on ye pa cho me da se nyame shira Muhammad nyame shira
Yepe say asam no eda so court ntino yempe mmra no e ma ne makyerɛkyerɛ mu bebree obi a ode mmra beba mu na kyese ye edi court nanim na ye be kye contempt eno ntino ye wi a yanso ye be consultations na ya hwɛ sɛ ye benya obi a ote mmra na se no woni mu mmra no na wa kyerɛ ye kwan a ye fa maami na asam no fa so na emom no producers no afrɛ inspector Asare no sesie ya ye kasɛn ya frɛ no na asam nyina ene sɛ on the 7th of December and ye share say one more enko court and na ye holiday ntino ye two essay at the court 21st December na 21st December no maybe some ami so court ho and I want ho the 21st December no na me frɛ Mr. Asare say and na ye there ye de be court no ka cha me say ye di bro nyana eya obu di asem ebi say na makwa ye kwa ye ma obi a date no okọ nti me ka ja no say ye omu di asem December no nti onu po de onko na obe frɛ prosecutor na obi sa ni date na me say na mpacho na say o ma o date na wa ka cha me nti me hwɛ na anim a na onka hwe nche ira January na onka hwe nche na me ankata me court me kwa na me ko hu prosecutor no na me say me panicho me ba de bia ye ndi asem me ba de bia obi a ne ama ni date no okọ nti me say me ba be bisa say date ba na ya de beba no obi sam say wan se na me say o me frɛ Asare kwa no say sam ba na o ma me date na no so me kan kyerɛ no be kai pa no say wo ma ma ni belu na police fa na mo mu be na me say pa cho me ni mu hwe no say a wo ni mu hwe me say a me am de me ba ya ma ni be obi aku me ba ma ma ni be bi ni mu hwe nti me o kai pa na me say you an empa nto me call no kwa ko hu crown officer no na nti me kwa na me frɛ me bra o kwa so na me ka kyerɛ ne say ya see o mama ni belu no friend Inspector Asare o so onu hwe na me ankasa me call police station na me ko hu crown officer na me say da mpa cho asamu mam so we di etire sa na de akokot se se ame de me ba se mama ni be mo anka hwe anche me so ma kokot won mo se me ko hwe se da be na ye be fra asem me kwa ya prosecutor ni se me fa me number ma ntia ye on be fam na mama mu de na me se me ba be bisa o se mama ni be lampa na obi we po obi kra ya ma ni be na obi ekum ba ya abibi a che so o no mu kunu mama ni be la na no so ka che me se na hwan na se enye bro ni le kunu ena mi si o mi ka se obi se enye bro ne kunu na bro ne kunu adenti na wo so man be na mi nti ase na mi pese mi be bisam so mama ni be lampa na mi sole nko se mi si ni sie mi ba nti mi ko sie ma ade ena mi sole ye nti Saturday we ya na mi sie mi ba na nne mi se mi nko obi o mi nti mi de masem ne ba bedan nti ama mi ba ye papa mama memba wa kwa ba ye na me pancho o ne mo ti sei nyame atom ye nua be ya asem ya wo kan opo me nyina ati no so kakra ben na wo nim wo ho a onso pese wo de fuaso na e wo court ntino e ya na ya hwe ya no so e kasa ni yi kakra bacho de minimum wo asem no ho ne se me fa ne se mid sister ne ba no na me ne no kra na wo pick me wo fase no na me no pick fa me ya no bo am tonton ne makakra na o ka se da bi onye adwuma bi wo ne maame ho akọ no maame nti okọ no so onya security adwuma bi na oye na msi okay and ye say because me dey na blue skies be beton wo street mu kakra nti so onya we bia me tobi nti e ba na sa na msi okay and ye wa be o maame dey and Asempa nti me wo ho ana ne maame e frɛ me say ne ba no obi okuno hunu nti eye masum na kakra na mse den no si ne ba no ye hunu ba watia obi ko ne area for no be bia oye djuma no o maka che ne se ye kunu wo be bia na oye djuma na wo na mse onto no boase na onumpo ohunu ena me fa ka ena me friend braba ko ena di so ne ye ko apparently no then akola no I think Wednesday Thursday Friday just say on wa ko twa police for na asem wa mu fie no kra no na tana be bi kra okọ report so o report say ni mu sem kra na e betwro no ya ntwro nti yedu won ye ka say makofa efunu no ewo hotel ho ya chichi ntsa ponchin ye de ahoma de amode chichira ponchi fi no ofunu ba no de we blue one kese de pado mu ye de chichi from the 9 ebepim ne kon ena
ya bu sa de obo de we have autopsy report no you see beaten to death is a chino ya bu no sa de odu ye and am ko fa no premises ho and a police for me bisa we no onu ase onu fam no because first no go for ka che say e armed robber no mabo no and am see debi no ye adwuma ho na fresh security company of yes wa ye adwuma ho nti onu mamu nti omu no ne ye adwuma na se ne omu transfer no to a different place nti no ye oye adwuma ho no na hotel manager no small Nigerian we bi and so daytime no na wa boa me na we siesie aha no nti bosom na so kakra na me de amount no so security adwuma na here de mame nti se me ye we de na se be boa me no nya kakra kra na ha enu ni asemi yo nti yeyi no so oni apani yeyi me fia nti kakra maye no fama me na baby am de come fire transport en fan ko eye 80 cedis no enu no enu na we hotel manager no say there be on tiase nti okwa cobra nti the last one on call here hotel manager no say what about o say mfa sika man o see there be o say na de meji sika no and organize here and scientific police ni no koye we ni nanti ye buff Friday Saturday ni ye ko ho no ye ka che ne say wako ye ku obi o mo da ya chechire no ekunu nti wonya affect any beginning of investigation me arrest bia ena the case baako chesa Ghana ha de obi kuma waku free nti me case baako na kan ho no ye police onu so see ade no ka che police ne say masa bo modia wo ye peni but me nkyerɛ wo say na wo ye adwuma nti ye ko ya ansa nwumre na so mo kwakoche Asempa FM hotel manager ne person nyame bo na ya adum so wo ndwane and you do one crash and pictures of try and cry you do when I catch the same myself my pictures are who try and you do much room no and so now we chop pictures now body no say I'm not do we into all to chop picture no kasa ni yam because o mu se na ya cheche ni party say ponchen ayi kuni sada o so hu bi da hey and you say ye jano ya cheche no from the night o rope na do much ho no a nti oyazo udu police much loss here onye onkofo no much fo hu ye nipa hu ni se mo ne achichire ai onye du asese amenya last we be ko fa kola no Saturday ya no menye mi fe chire no se wona achichire hu no ma dware no Asempa FM enye se ya bo ne kakempo se wentimi ande no hu ba kumpo oba tan nti me sister no e ba sai na onsu na ohu de obeye no ena medi na chi miso ya mi ebisisi o ye du ho titi ba ti sa abu ya titi ba ti sa ababo ti mi titi ta omo titi ya titi ro abu sa ma na ha pai so mu ta picture na so the picture cha na pai se na mlita omo abu sa e ku mi ba na ma me nti na mu police for mu sha die se ya na mu tu ma ni be dia me da bi shi ka bi ba sa ba ja ba ta 3 Asama do asama do message piso o baba message bio so baba no chama se baba o baba da video bia message o baba na mu cha se baba Papa. Oh, Baba. Mama, I've got to say fanfast. Mama, Cecilia, no. Ghana, so Ubi Kum this year. Mama, no, Ukuni free. Kuna Mawabo, Kawasa, what should I Japadi now? What should it be? Bia FM. Court to the papa Kobe. Me Kobe. And Echo Season or court. First time I call court no. Or afternoon I buy. And now obo ninkuru oka asemana sana asete. And I say a topic oka and say attempting to commit murder. When the cancer. Sa we no they already prosecutor no.
attempting to commit murder ena otwere so na obon krum sena ade na esi no say omkofa no hotel ho na ekunu na no oye djuma wo ye friend saying hotel wa ye djuma hotel that answer transfer ena obon krum no na lawyer no etu asem no the judge ni tu asem the share that say yenko a man's time no yen sambra enti tama Mr. Stane frɛ me say wakɔ ho na prosecutor na owo court wonum say police ni say wa man bail no na me frɛ asare no me frɛ no bisan say masa Mr. Star say odu court or ye say police for na man bail and then na ekoso osi o dabi enye sa na Mr. Star bia no want me na enye ndisa and I'm say okay na me frɛ Mr. Star no say who na want me here and your crime officer no because I know say we na papa ne ko ka kire ne say na wate apparently no just say court back na ko last one here call na e ka so mu we no ne pa just say ya fa kire kra de e ja nkrofo no kra ye ni hey wo we wo fonsa na wa hwe wudi o wo we wo fonsa hwe wo die na wo chine bi asembe badabi enne Ghana edi ene ehu enne Ghana emu aye hu enne Ghana emu aye sro abatsa ye yam hihye ye adai Asempa FM. Asempa 94.7 FM. Ye dwumadie no ya sesem. Ya wo oba foforo. Ya asetenamu. Ye de ya asetenamu dwumadie a eye foforo kra ebro. Eye edwuada kopem efiada. Efi anopa no ndu ekopem pem to bre. Na me maami akua gengema. Wo be hia me edwuoda ene ne bunada no. Edwuoda eye wa wade sam na de bre wo. Awade akate asiso. Awade ade nhiraba. Awade aye susudua. Ama foforofo. Awade ade ani je. Hukumafo na atete wo. Ana wase na atete wo. Ni nyina edwoda no ye benya mu adisia. Na bunada ne de ye ko honhoma fa wo. Ewiase a wo bibi wo mu wo. Hey, ukwada bia hyiame. Ohima sachiwa akrofi. Esa ye ba wo mpatamu abehwe ahonidie. Ye bewura wujade. Wo bedroom, wo gata eni wo fichire nyina na ya hye sedie ya honidie tie. Na edu ya wada de a hyiame adwenhyira amamrehima. Bra me no ebehwe wapomudin ho nsem na efiada metine dwam se judge ewo divorce court. Kache wadanfo. Ya sitinem efobia. Which you would say when you sponsor pa. Okay. What you say ban history pan is supposed to move in total unimpa. Well, and share the sports screens from Combrewo. Live was Asempa FM near Doom TV so. And tia crado for a sort of form. I'm no super even watching. And yes, I'm get well. HDP. A sports screens was Asempa FM near Doom TV so. Coming soon. Very soon. Very soon. Coming soon. Se no me no bo na oman yi mu atadi adentia if say obia etie Asempa 94.7 FM jumedie kese a yato ne din ekosi say on Asempa FM 94.7 ne amanyofo ebeka na kufu ado akonya no dware no afata no efe kwa keke na me hu ye the opposition say mo ya omo nimbe dia ye gilo ndi ya di pa Ghana ye di o ma ya nka na mo go dey STS dey buy what's a free education I do about no ba odin ba mo ne we so na ban etonyum lalubai baby kafo mo ma mi ete ne temamufo ebeka misika nyina 30 cities me man 9 esi amere no ma hwenkola no aban no to ano auto petrol ne nsentwofo ahwehwem de atodwa ni nyina kokosi sei Midirio Saibonsu, the Kamehone Mapamfo, name Mumfa Ekosi say Emrel, Ewa Asempa 94.7 FM so. Ejuada Ekosi Efiada, no mienu Ekopim Nunsia Enefa, Ekosi say Ewa Asempa 94.7 FM so. Asempa FM.
Del Cielo Optical Services aso yenie. Ye wa benfo a wo hwe wani bo ho ban ma. Yen head office e number 43 Ring Road Central, Accra. Eben Nima Police Station. Freyen was 054551500. Na yemfa abefu fidie hwe wani ma kama. Na yemma woduro ni ahwehwani wa na nso ni bo dafam. Del Cielo, the vision care expert. Done so much for me. Oh my God! I don't want 106.3 FM so I the bruta every Sunday from 12:30 to 2 p.m. I don't Bible quiz. 32 churches are competing. Why never didn't kind? Why never toss me? Why never toss me? This and every Sunday she be Kwamina Island live on 106.3 FM. I don't Bible quiz. And why you there? And why you shit? And why you every Sunday from 12:30 to 2 p.m. I tell them why and in Sabaka. Adom Bible Quiz sponsors DBS Roofing Sheet, Roof Papa Fee, Bible Society of Ghana, making God's word available and affordable. Fecus Spray Starch, Look Sharp, Erector Hotel, we set the true standard. Roma Insecticide Spray, and Tonton Master, Franco Trading Enterprise, Phone Papa Fee, Papa's Pizza, Taste it, love it. Second Kings Real Estate, Home for Kings. Which you would say when you sponsor pa? Okay, what you say ban history pan is supposed to move in total unimpa. Well, and share the sports screens from Cobrewo live was Asempa FM near Doom TV so and tia crado for a sort of form. I'm no super even watching. And yes, I'm get well. HDP. And sports screens was Asempa FM near Doom TV so coming soon. Very soon. Coming soon. Asempa FM. Adum TV. Yena yekuta chi novella. Yena yedi chi novella bro adwene ntiase so ebra mo. Ema mo fe mu aba na mo hu se ne wiase esitie. Awu ebebeka wa na fi wa wontu mem. Hwese ne awonuaba Aleya ene ne nyanko brebo tanu. Etumi chinchi ma bia adwen a. Ema okoware Prague a no obi anim se wondo no. Na afen so yede asu beifo. Asu a wode wo baba ma aye ne doba. Wose wono dia wo pene ema won tinhwe obi adum. Na afen de bano. Hey, na wodo eye by force. Wodo eye nshana. Enya na Kavach eye sinibia efa wodo eni sunsun wiase ho. Manjulika eye ababa we bia na wone ne dofo paridi ehihye ho na fofie anto ata ena ababa we free mu na ena manu sunti ofie wufo mbaye se wo be ko etia oba bia wo ye na adwen se wo beti na nemu e wo Rajbi abrabom na Rajbi yuso na akwati ahwe paridi dom yo ya wo mo hihye aware na edie na Manjulika ebeye na paridi so betina ho ama oba beifu Oba wo adamoni honhom aba woni ne dofo ntemu ana eho na amega ene amagehia wuhu amega hoho ene na Kavach wonia wa hwe bia wa ya wo yie we ya foforo kwa Adum TV ede ba 22nd January ya 7:30 p.m. sharp Adum TV ya wazoye. Asempa FM. Etiefo yema munyina akwa babio ediba ya asetenamu edwumadie so munuaba mamekua ena motemenkan ane ya asetenamu dwumadie no pay no eseje se wo a sebe woni abadaye ena nsam se ba obegyina wakana na obisa we a obesun kra onu binto no da we asam to de eden chen to crofo chen sei no kra adobomofo ene de ne nam eho apaso eno nti no atu obi na ede na ofa ma ya yenim no na edi ho adanse eno nti no ensem se ba ya moma yenya akoma na yemfa nchichire enipa no re yenua ye wo Facebook live ko Asempa 94.7 na ene yenhwimum o comment no fabra o contribution fabra ni opese kan bi atom from mu de fato ye begene akenkan edi ama yenuam ni bi edi wo message saba yenua eye Baroski GH o say o share ye live e Apollonia City ane ye de na se papa alowu ya hira enso so ese wo share ye na ope ene motivation program motivational topic no anope ye de baaye na face so no
ɔhwɛ yɛn paa ɛde fi Medina na ɛɛdin saa so ɛna yɛn nua Richard Cole Richard Kwam ɔsɛ ɔhwɛ yɛn live from Turkey ɔde ɔsɛ yɛnya kuma na it is well ane Rebecca Mbia ɔsɛ yɛmfa awerɛkyekye nsɛm ɛma yɛ maame a ɔwɔ me nkyɛn ɛwɔ studio hei ɔhema apena ntiriwa ɔsɛ oh this is very sad a very sad story. Richard Ayivo ɔsɛ this is Ghana for you ɛno ano no ɛnɛ Ghana dwumadie no ne yɛwɔ mu ne segment a yɛwɔ mu sɛsi ano ɛyɛ ɛnɛ Ghana ufi motivation no ɛnɛ first segment ti ewie first segment na ne aba ɛnɛ Ghana ɛdeɛ na ɛkɔ so ne ɛkɔ so ne bi ɛna yɛhunu na anɔpɛ a yɛte na anɔpɛ no ɛna afei yɛnua ɛyɛ Mama B said this is so sad and Hagar Amma Blankson or say oh Ghana what is going on cry so sad Eric Ose or say Ghana has become a bad country to live in now. Some people have taken our nation with money and our leaders too are asleep. I rest my case for now. Ayanokra Eric asem nene ahoho bi ya bedi ani e wo yeman mu ekwo wase de ande ani nti susuru nka wo mo aba esese oman emu penimfo na esese wo hwe e masaafo na waba ni nyina no wotimi tena wo man mu no wotena ne yie na wotena no kwampa so no adwuma be na wo no mu eye ene ahoho atu etese e wo man mu na ye nneoma ye ya wo wuntimi nkọ obi man so na nkonko yes Ghana pe esanse ye de ahoho te ye de ahoho no na ahoho no so ye den na wo mu pra yen onyankopon ohunu ye mobbo ye nua be ma jojo say Ghanaians Ghanaians don't like the truth no correct jojo also say Eric also say now if you don't have money you can't win any case in Ghana. The law is working for those who have money. Bad leaders of our days. Yo, I don't know. You be man na kana some Eric. When you say, oh Ghanaians. Yo, young Richard or say our nation is suffering not because of the violence of the people, but because of the silence of the people. Into me kasa. Ghana folks rasam yesa pasam oko kan obi be chichire wonsa e de aguwachi ese na wan kan yiye e na wa kan sei e na ye be twon ha o e na ye de wo fa ha o obi be kan wa nanti free so be ko kan wa konya wo yene abesi wa pampamu e be de no nipa no wakasa ai enso ye kasa so a ye nua Emmanuel Awule also watching you live from United States of Kesaman. Also this is too serious. We are not safe in this country. Absolutely, we are not. And I will know you. I said this is not there is no trust in our police service in this country. Yo, I say, oh, come on, 80 CDC. So you killed this boy. Ow. Catherine Boache, I say, oh, sorry, oh, mama. I also say, say, man, bibio. Well, soon, when you want yet, man, be who you want your picture. Also, I say, stop following yourself, madam. Or stop fooling yourself, madam. Let us say Ghana pana opama attention ya adwuma dia ene agyan na wo bo akura obi ani ho a obedi wasam na chi edi ama yakopon ebedi akire edi ama no Kojoko or say ma'am tell them the truth and what is the truth yo when you say Ghana police can watch it or the Ghana police is a big dot flexi humble heart bill on your na ope your papa our hey the number is contact or so you're the boss train Stephen Ofosu or the Ghana police. God will punish them one day by one and flex because for him to be sure he is Ben Ayamfo and Eric because monkey talk stomach leaders of our days. We are not safe. And we are not safe. Yusuf, Captain Isaka, or Semamekwa, you are doing your best
you deserve some accolades. Mate, me that say, Yakupon Enshirao. Felix Dazi, so sad. Joseph Amuakon, or say, please, let multimedia lawyer Samson Ladi handle her. Nana Kofi, rich, God will fight for her. And Godwin, where you say, Enista, mercy, or say, it's so sad how Ghana has become. Poor security, lawlessness. May God comfort her. Our leaders have failed us. And Flex say, inform him for me that his last say on December 18, I have tried to chat with him. Hey, I can't say Flex no. And or two can any Japan. Enoch Esiedu Boafu Osmamieka, God bless you. You are doing a great job. I'm so sad. I'm watching you live from New Jersey, USA. And Kwame Nakese, I say, oh, Mamie Kuya, I'm so sad. Or do we say if you go and or de a buy and untino? Yanko, Yenya Bema ho na or no so you'll be na or ne boy no and ye or free me a fine pa na. Emi said something the dogs. Yet me can say, I am a quaba keke, ye brain, ye break. Catch me more quaba. Oh, yeah, na. And patch of who to say. I'm do more. Ora ho. Na cratching here, what down for one. I'm down for. Now, and your course, I didn't know home. Titia. I'm a kind man, police for no young investigation. Young gas of Nafano. Yes, and your one. So many young investigation. And I'm a committee idea of my shit. I invite him. No, Mamma said, yes, safe. And yes, one day, I'm a chair. I'm like I said. Asempa FM. And you know, oh no, when you want somebody, but on can copy myself process for no better says some of your major no man yet you many year dear now be. Then dear, now, as I said, that answer is a fan of my born home with them and a faho. Just a oh, be nice so information be war. A fact, catching the wood. Then no, you disapprove process for no money. Can be found. You get me shiny alcohol. That's it. But that's it. I could punch it out. Why? Amen. Yan was sure who see you. What's it? Okay. Sure who see ye. No bonnet for no on a name. Or probably send a Bible kind. Or probably actually not say no. I will kuno. Actually, keke. But Yanko Poman and Paris. What's it? Okay. That's it. Yo, bye. Bye. You bear man asem no you bet me aka no or so you need information na mum say process for no e be won ma adwuma yi a won mo nyom adwuma yi dia or best step out na de wo ho bia no or de atwodwa ye de wi a ye ne be kasa na de wo mu bia no ya bo modern say ye beji bi so ato ye sremu ti e bra ye so ye twa sasa ye pemmoa e de ama maami no yetimi agina enyoma ni bi so e de atwa sa no na me pa cho papa mo hey mo next court date e da ben Epacho me call no na prosecutor no bibisa atempa no cho ntinu da be na me court no se me fa me number ma nti ayo on be frem sa pa no ka kire me to mama me date bia nti me ni sa no mo ka kire me nti ko fo na mo mu bi mate come to you what pacho you ye be kasa ti ye fa ye di ene mo si ha ene ye be kasa me wie show an ma se mba ko ameka ni se Messiah Papa Nado. So, we mama, Papa, before shut me back. Let me have my back, my palicho. Oh, my mama. Oh, my mama. Oh, my mama. Oh, my Papa, presents. Oh, my mama. No, my before you shut me back. Oh, my mama. And then we do behind you. Maybe I'm sure we know good. It's all my mama. Sabotary. What is empire? Maybe could have ebedi achire e de ama wate ajo why papa meda wase na nyame ya aduma e be kasa why e mo bia ye so anamo bia e betu bia so e be ba mo so ate e pon free ha
yɛbɛka a lawyer fo no bi ne wɔn akasa na yɛtie futu a wɔn mo de bɛba ayɛ ma mo so ate why yo mpacho yeso yɛda mo ase paa na yɛbɔ mpae ana yɛka IGP so sɛ ɔno yɛ Ghana for police fo na penny ti yɛpa no chopa ontu ne nan nsi asɛm na ɔmbo ana pɛpɛyɛ ɛyɛ dwuma that's it etiefo ene Ghana dwumadie ene yɛde asi no sesei yɛbɛkɔ yɛ honhom nsɛm mu na yɛhwɛ honhom nsɛm so yɛwɛ papa bi wɔ ha wakɔdare wɔ honhom yie ɔse hwɛ onipa bi timi pɛsɛ wɔ mu nya honhom power honhom tumi ane ɔwɔ ha wɔsɔ no timi kɔ nsu ase ne wafiri aba ne nanfofo na ma ba we de wo isle go ha enti ma na mo na ma mayo na ma ba mani kra mo pe meme wo sika wo cars ne ade no o se fa efi nsu ase no na danfo Paul ne koba a wo fi nsu ase aba ya baba wa bi wedding last weekend e wo isle go ina che se ensam honhom nsam wo ho na ye wi abahwe papa sofo so wo so se deliverance enti ye deliver obi a honhom afa no ekwan be so e de fa e de deliver enipa no pa ma won betena ho wo bere aso na ye ne wo mo nto aso the cello articles ai wo mo so tai ngachi na the cello for se fie aduanu ni wa ye adwuma na ntine won so de obetimi e de aboa ma wo man no emu nipa a wani ha won no watimi asoso wo mfe ne won sene eno no enti bra na won hwe wani maw enkan ne neoma won bo no ewo wo soro ewo the cello se bia ahwehwani wa nankasa ana frames na wo de e de ahwehani wa ne be hyem no ni nyina won atete so e de aba format kire se won atete so yi oba won mo ebe show se ne se na efata anampo no obaba mo ni ada na wahwehwe wan kira kwan ewo enkrankro dua yi mu Ring Road Central eho na abehunu del cielo for osefra Auntie Hilda ewo 0545 515 000 0545 515 000 ane na fe no ene ne ndi nkita ho na se wo se wo beboa wo ama wani etimi apomudi na sipia na no so watimi aboa wo grab water so and am de every way grab water was men kan chiro bomodi anda wo ye wo ba tan pebi to fie na fama wo ba no abofra wo nya bosome e de kɔ emfie mienu na mframa gina ne yema e grab water and wo be no nom na timi ahwete mframa ne nyina da e wo abofra ne yafu mu ne yafu na e katu wo susu wode kakaka ne nyina wo ba tan wo ho nhira wo wonya grab water etufia enkwade nsu hawo esanse grab water no ye was sodium bicarbonate ewo mu a etimi buama emframa ehwete na efe so esanse so wo vitamins papa ebuama bofra no apomudi ne asiyiye enu nti no eye Palmer pharmacy for na wakofa badwa ma so na ohwehwe won akira kwa wo SIC building mu former Bonsu brothers ewo Okanshi se wo pene dodo pe to dia obekọ ye Okanshi drug lane Kings Walk Herbal wo ho anampo no Kumasi so Danny Herbal wo ho Koforidua Gabson's Pharmacy and FA obefre Palmer Pharmacy for ewo 0307 037 228 and now 0208 163 949 grab water or say mommy's choice to smoothen her baby's tummy. Sana mekan me penny for atenase. Me penny for atenase. Ya was sofo anane wo ha ane sofo anane e wo me nche ha kwesi anane wo Elijah kwesi anane papa mpacho ben wakasa mu homa me na me misa se ne umpomutie umpomuti sei na pacho nso Yakopo ado meso so me hu ye pa da yeso ase me sama ma fisha pa ai je osu papa na anope ha ya na wo ba na wafa ho sa no shati ya papa oh ayadom kwa so for ni ye ohimani nice to see you again. Me too. Na no so kwa chire no ye papa honhom nipa nana yabu akumi ane awoda sonchi spiritual awareness sunchi spiritual
Sonchi Herbal Awareness Center. Herbal Awareness Center. Okay. Ono so ewa me nche ha na ene enkomo na ebe da nkasa ya ka honhom asam a be hye ase e de afi ye papa eho patro me yen bit by bit why don't worry meye why aha me mo akwa ba opani kumi ma me je wo so ya ka honhom asam a oso de o ye honhom nipa na honhom nipa no eno chiremu ni sai yo mate mama ya ka so bi honhom nipa sabe nipa ina yi nipa but abodi mo no ye wo bibia nyankopɔ metumi de ma wo a eno no ebeburu nipa bi so kakra ene ma ye honhom nipa tumi hu de koso honhom fam ye nipa bia ne ehu de ekoso oni potumi ne nsuo honhom kasa oni potumi ne dua ekasa oni potumi ne asase honhom ekasa ye nipa nyina ne tumi esa de no enti se akopɔ ye wadom na so nya sa tumi ne de a ene boa ma ye eno ma wo be ye honhom nipa se ka so bia honhom nipa ye oni potumi de honhom de djuma tutumi ne nua kasa eye na djuma wadjuma baje utumi ne haban kasa mama eye ketete kora sa eye ade a utumi ne mwadoma de bibia di nkomo eye ade a enya da mekusuyan me de fisuro me de baye udi fisuro na de baye pa nti wow sade ye bia obehunu hu no me no me hu sa ohunu sa normal de keto me se da wona me kasa minimo no ana se bia ya kasa bia obi ne nsuo hom kasa me hu nsuo hom te se dia mahu enye ade bia me no se me akabe me hu pa ba mama ni na so wadwene because hom ni pa te se diamond so hom wo ni pa te se diamond ni pa so mo ma hom ena abodi mo so no nyame ambo yen se yen so ma hom se wo so mo hom de ya ena hom be hye mara ma wo ntumi ni so ne mo gotu ne hom adi djuma na obaga na ha ye no bone nkwa na de so kan yakopa ma hom se de ye ni ma papa won se de atene se nyame de oho obade no oho ena oyi bibia enti na ma bia hu asase so ana homa wo nyina no eno wo hosa obeso nipa ne mo wa nya se bia yi nipa yen so masa ne ma no se wo so ne de a ene de ebe hye mbara ma wo awo no ne mbara no wuntumi ndi so akwa se bia me ohene ye fa na se bia me tie na ya me da roma me asante hene na me nkwa me wo no na me twa mo so nkwa na nkwa me hye mbara ma me ohene no na me di so sana tene nti ahom ye nipa nkwa enya de ehu ne mo no eye sere we se wadwuna fa no nti hu nti ke ka hu maso an ke se ye de nti na ye ka ye hu because adwune no wow hwe fa na se wo se gana ye we se no na obi ade ayira onim se me ye se me se nipa bi wu hwe me ga bi ntiro wo hwe bi te se enwo kokko ayedi enwo kwa las oil bia ana atoko ana ensa sada ma me ensa we no niam wo de fidi honhom wo de fidi honhom nti fa na se bia mama wo tumi na se wo fidi me dia ene betu aso ma meko amedi da me de ngo na fidi hwe obitumi de ensa ekwa be na beba okay me pese tie 40 ase ekwa be so na me betimi afade enwo afidi mama won se sa ade me ensa we enwo atoko ena den ena ayuo enwo atoko ena oil ensa ena atoko na sa atoko ena enwo sa ade me ensa we no ena wo de fidi honhom wo kwa so de masofu na fa oil enwo ena akonfo ne nchen so a won so afa ensa ena akọ nkremofo ne nchen so a won so afa atoko ba sa de mensa we nyina no e ade etumi kabo mu edidi djuma e ho fam won se yen fa ne se me fa so ho bi o yen fa ne se bi a obi ade ayira o wa adwumi se me hwie ensa gu fa na me ka se ye djuma o wa sa adwe no ntade ntina won hwie ensa e fa mu fam na won ka sa fi se ma toka a fi se me sa brosan because so fidi ho ne de ya ena wa be wa ko a ntu betumi ne djuma ena ho mo so hu ni pass e diamond nti yeso mo ma won nti abeka bia na wode aho haraso na be ya ma won nti enya de de nkura nti pese o kire se obi ko gina ba bi sesei no wo fashion up no wo hwe gu form ese ya no mo mo ami o ma afi sesei na matoka na masi dan ya obetu wesi said ya wutumi ka se nipa of me phone no me pese wu no sasa ka se nipa na ade am hwe gu ho yi menya se no benya yo sofo oyma
Oba ma. Papa. Ya kan honhom afa ensam. Ya de ba ye gidie Kristo mu so a ye honhom nsam na ye ka no. Se bia honhom bi ekutia wo bi na ye kwaji na fisa honhom ne nsam ana ye deliver no se bia deliverance eno no chiremu na ehon so ye ntia se kakra. Meda so hima. Meda minia be mas. Ye Christopher no. Ye gidi a ye wo no etisin Yesu kwemu. Ono na obekere hawa Yesu aye mpam ho ififiri nipam. Na ahonhu nsem no egwa hodo mienu. Ya obonsam ene wu Nyankopon. Obia wo sere faso yede o ina djuma. Na ye kase ye tu ana ye jobe fi huhu mu a ana honhomoni nsem a ye wo honhoma yede yade eba honhoma yede subabo ne yede eba ena enipa nsem a ede ahaw betu nipa so friend no me ene ye wo boni enipa die ede haw yede eba no so ene ye wo apamo ede busua na eda o ma busua no ma ede haw yede eba ene nyina mu ni Yesu ba mu a oye ni nyina na se ye kase ye ji obi afri ana say evil spirit honhomonimu ema abaye free a enokre eyade e wo ho na me also fluti mfie eduasane me o adansi de rebe obi e friend osofo akosi Asempa FM o kumase na oyobi ana otonwi e Cote d'Ivoire woni marade entene ma baka ma sofo me bay ohia mwa me koni fie ko invite no oba sorry all night na ya wada all night me yese wona omu free sa honhomani bi hawon omu poje no ompejensa ana ma nsa so Yesu demo kikiri na metumi ede the top form through that na erade je no amen o sosofo why sosofo ne no believe sa abosomosom ne ade no okonnu su koji nru nti sa ahom ni adom hodi mitimbodi ahom ahodo kosu nyina nyina de eda ne hodi eme de Yesu din ebon pai tufri ni mu ene why osofo a oka onyankopon asam eti no Yesu tumi etimi yi honhom de efiri ni pemu eyarewa Bible and no me in some nom any ade yes it's an ayade a Christopher you two mina onyame dia man no a jini pefiri obonsam enchichiriem nipa de no ho a jini fi obonsam chichiriem mu ema onipa ede ne ho ampa na opani mama me answer na me ba ho no ba mi sa me ko san ba ko answer ba sofo yes o yema ye enti abribia ye deliverance onipa ni twahwe nko anana sunsum na timi afri ni mu ana ye deliverance bia se otimi twahwe oh debe obi kasa na me bisa ya se bisa debe enya sanati ni ewum ni ye kasa ogie deliverance ye kasa deliverance obi ohon mu a obo mpaye mpa ono po on think as bibi free ni mu no okay na so why dey no ade no yes special omo a nyamesam eba ode akoma nyina di akire no onyame ase beka dey edikan bo wani mawie enti asam no ahoden no ehu tumi no ewura ni mu a eno edikan agina wi okay eno ogina o enti na cha say nya dia o chehwe ye debe na obi say deliverance wo hwe die anke e bompa ye kure a na deliverance no etimi etufiri mutu ante ahwede na che say anya adwuma ne sa ba se wa kire mu yes e che so timeti atore dem ma wa koma mu ne die odi agi nyame asem na dia etimi ma deliverance asempa na ba no an utimi som Bible say na Paul kenyamsam na no obi o cripple o hwe ndi hu zini para wa dey wa gi asem no so ne sai no ano no
Bible Mr. Philip call Antioch all Kenya mesemono na cripples demons day 82 etino enye se obi beti atonko se why dey onye deliverance yeah openi kumi mama o kwa sorry be oh me Christoni onye Christoni David enti wana obo mama yeka nyamesoma ho aye diado wodi nipadua be was it because me say se makwa fa so nyame a de na beka nze ka se nyamesoma once yeka so be Christoni a aye de odi Christian church yeka so be kremoni a aye de odi Muhammad ana koronati was it nemu no yeka se nyamesoma de a eno de diado nipadua be what you say once that means say what we say we nyame miss me nyame but ye master god ono yakopon na kasa what you say I know nipa bia no honhom ati mu na betere na betere da obeye se goma honhom na ati wa gwaman se kro no honhom na ati mu a obebo kro no se kokonsa honhom na ati mu a obedi kokonsa what you say afi ye da so to nchen so a ha na nipa yekomu no nema bi ho a nema bi a wa ye ana etu ahoka akwese kan say oba afo bi kuno wo so be fa kuno bi nemo no nyame na wo ye no obetuma du muja akwese be ma sabe ona oba obu nsada wo ye be ma na oba obu nsada honhom na okita no wo mu no emenu nyame na tiwade ebedum wada say be ma okay me hwe ye wo obi obaka sabe de me wo honhom tumi me wo tumi me wo honhom spiritual power ana obi timi na te ba wo se me pe honhom tumi na no honhom tumi no e de na ode ye mate mama wa say de sense you asne wo no oni pa bia wade oba asaso so be e bi kwatumi frem na me pe se be se wo enso oba na so hwe ma na ono so no e wode de baye se me na yakopon yi me se bia se me ehum nipa e bia na so body me se yugodini wo ena sisi wo kirade wonko anim yise wo hu de se wo ye wo ya bedi ye mama yakopon e tribadin for se nipa be bresa David nyame antisa no bre na e bre no e be bia se wo sha wo hu se ye baby se wo hu hye a won hye ya ena ma wo bre se na ebu gbese baby ade ne da no wan fa nto a efito no sa na pese wo kire se ebre na nipa ndodo na ebre no ese se wonu mu hunu wonu madom akyede a wonyankopon de ama wo mu na mo fa nya adwumenti na mo bre no sare no enti ka papa nkampo anka wo a enka po bi a sebe oye hum nipa na o hwima se wo ba no dintino ba wiase obeka kire wo so ka kire wo a asem o kan wuti se ope owu anka pe obi a owo honhom aniwa sana ko hwe don hwe de abofra no daachi e kan simple destiny ne shebre obekire wo wo de bae e bia na akwa na bia na abode so be professor enti o ka kire wo na so akwa na school a woni so wiade ko training college wo be professor daachi e bia na abode bo so be doctor ni enti nipa na hwe be ka kire so asemesi o doctor ni enti so ko secondary school ni so ba ko science na obe doctor Juma obe doctor Juma me ba me ko sofo ho aba na maba baby I poase nsem ni nyina ye de bebam poase fo no be ye we de ni ade ni na e be ka ho asem na papa o se ka e be ye mpo anka wo ho a obetimi apo bi a wo honhom aniwa o wa ye odifo ya so wo aniwa nyame bi e wani ma hu ade e wo ka no o de toto nsem ho ase na hu no me da so hima de say yeah before so how we say live obroni te hono ne ba nyini a no steady no ene ma ne ne dey eje hono na opiano na opiano na opiano ana yenso so ya Christopher no onyame anka kire say owo ba hwem hojo obeye o se tete abofra no kwan pa won fa so no na why dey we free ho na ye nyankopon sama ode amaye no emu obi asabre dey ehye onipa bi asabre ehye onyankopon sem na enkan no ansana ye bedi Yesu achi no ye nananom abre so no se na wo mo no omo anya kristofo omo nkwa asore enso no mo de ya fie
wɔn nso dia no mu nim akwanfoɔ abosom ne saa nneɛma no na na wɔn de bɔ wɔn mo bra enso so na ne yɛ kristofoɔ de saa nneɛma no yɛ nyi mfato mu but ne yɛ me ne wo kasa yi obi wɔ nyɛ kristo ne sɛ ne papa yi kai enso de saa medium no na no de yɛ n'adwuma good oh say mama mention what dey be opa wo abofra menfa no nkɔ asɔre menfa no nkɔ bosom so menkyerɛ no hwee gya no so wonyini bibi wɔ nipa mu a ama hu sɛ ɛwɔ sɛ msom deɛ yi bi enipa bia wo bi wo de gya no ɔnamwa ɔtenke sɛ ɔde ɔsom bibi itie mpanyifo no na ɔmo that sense no sɛ bibi yɛ dɛ ɛwɔ hɔ a ɛsɛ nipa hwe akyira kwan na na nimdeɛ no mai etin obi at the brokra so was ɔsom na he thought ɔsom hwan bibi ade mo abɛ dɛ ɛbɛbrɛ no itie mpanyifo no meka sɛ na ɛnyɛ all that wrong ɛma wo kosibra nyame asɛm yɛ dɛ ɛba ya ɛkyerɛ nyame akwan nyame asɛm na ba so still like bi mu de ɔmo timu ɔmo de ɔmo gidie no oh yes mama ibi kram yesu ba ne mayimo no ɔbɛyi ne ho kyerɛ eni ɔbɛyɛ ɔno ane makroma yɛ dɛ ɔma nyene ndi eti no ɛno nkyerɛ sɛ nyame asɛm ba no obiara betuma yɛ dɛ adi akyire yesu ka asɛm pasa ɔsafe deɛ wudi yɛ kyerɛ no enye saa emawo yes nia wudidie akyire no enye saa emfa mawo opani kumi mama ene me nkomo na ye me de shiranka nyame ai shiranka nyame na nyame be na wo shiranka obo ade no shiranka no obo ade nyankopon yesa wo ye kristo ni so nyankopon shiranka nyame enta ya obo mpa ye ma nyankopon mama empabimpo de mutuna transia na obo mpa wutima wie ene tibe bompa yi ene mama bo be kristo ne ye po no kristo ni ai so for say po no ai kristo ni nyame pene yo amen penya wa apa wa ya de wa te openi kumi ya mehwe honhom afa enkrofo bi pre se ye pe honhom tumi eno na wo ho mama ho but my yin share kakra wa the atini say wiase no ade ya fa ma won mpre nkofa because I kase honhom ma won pa bia na honhom kita no ene honhom ahoden wo dana me ba I don't even know me no when I manifest or say ka be nku nsu ase o se den ka me fa nku nsu ase fa ne ko nsu ase na we ya ko nsu ase oh ye me di wa kwani ba keke udi nsu ase akone ba ketu wa bi hey ase no me ka cho say ye ka so honhom a well ye mpeni for mistake away ne se na wo som ade no ya mo se som honhom na ka sa no ohun se o se diamond we say like we are precious bibi asomo ede ma honhom ndi say wo a osomo no na sa obaso me de a ene be hye ma wo na wadi so nti obi wa konfu ene am so osomo honhom nti no busum sum chene say da we no yerenda wa yira ko ene hwade no da we no yerenda da we me nduan we so why mistake eni kwasen ko osomo ye nsom de mo wetu de honhom na de djuma adijuma yamra honhom pa wo sei esuno bia ne honhom anyame dia ma no ene esuno bia ne ahode ane honhom ne kita enti se wo be pre be pe de anya wo level a ebetimi ede wako ha mo pa be go fa ne se bia honhom no na tu yo kram enye den na se bia force me fa nko so ase tu ni wako ba me no kwa wo mban no ebe yasem so ase because in so ase no ye ko ho a 6 months ha one day moko nsuase a ho 6 months 6 months wo nsuase one day ana sa won ko hoda na sa obekọ a eno fa ni padua enko ade na ade ko wo de honhom ne beko bra na se wo ko a ho me de wo ko a ebe se da wo so dai wo sa tuna oda ho enti na wo de wanda by honhom ne beko enti wa hwa wo mra no because wo 3 days no ha bia be almost 2 years enti wo mra wa hwa ba na yesi wo obeba no na yesi wo menti aseka bi o de me chene say na chesa wo na me ko nso na se ho a wo de me honhom na be ko but me mada enti me nsole untimi nsore ebe se uni pe ne da ho a ebe o te say dia wo so dai
Never na me wo fia me sorry abadwuma anopa ne madato aso anansa. Once internet say me say ne de me fa me home nko. Because me home ndada, me otumi ndada. What I say? Me no ho no ba bia me koba. Ne mo say unko ho da, na pese wudi hodwuma e na chance na ntumi fa uni pedua we nko. Nti wudi ni pedua ne beda. O beda. Na de honhom ne ko. O de honhom ne beko. Na de honhom ne ko na honhom ya san ma ni pedua mu bi wa obehu. That me say why shall ba na see you because unko fa fi say bia. Wawu. E woda se obi awu but on pro yehwe. Enti nipa no susu se nipa ne rade ensem o wiase o susu se nipa ne bi wu ya fa se omo awu e wo bra na enye wu akasa no mo ne mo hom no obi di wo ko nsuo na se mama me senior father owu 92 na efe se wu odada ka ko senior na adaka na wo so we na o se nya na ye nya na ana se wu 96 nipa ne bro ye se obra wo wu ye honhom ne ko ba bi ko di dwuma ene won ma ye ne yasie wo sanetene wan se ade ma nipa yo nipa eye okra honhom ana nipa dua ena okra no eno ete komani mu ya mehwe me practical issues wo se ene emaiwa na wo no aba na dodo na ni krakrakra ye pememe wo sika ye pememe wo ka wo dan ye pememe atiti kasa kasie mu ni ade wo se eden na wutimi atwetwende ma wo no mama we ye wo me de me yu bati ye share de ntami krakra o kire ye wo sika do bi ho eno no se nipa no be ma no konkonfo na otumi na do mo dware o na wo da o de ye mu niema ene be ni sika fana se bia me o hayi na se bia me o sade no me ho sisi ya na me kofa oba me oba ne da me ne danda meja no kwa be me bia no be da bia no saba ma ne be wu be ma ne wu ne sika beba nsa yo bara so ne briska de ne obeto hawo sanetene yi we are ba no ne briska pa de a eno beto hawo na se oso bi be ye we de yeah no kre eno kra me na me koye jama no me gire di ba dance e fra me di dance me na koye jama se nipa no oh yes nipa no be ma ne finsu mu ena oba no de o nipa asasi so na se minim so football Ghana ha wa bempa they back in the wife ni finsu mu mama nso mu no anya de ehu sa wo am powers one wo frɛ se bia wo frɛ dai wo frɛ se bia sika kwa na opekura wo fa ho de nya adwuma wo frɛ ya ne sika na ba ana wo so no se wo ware bi a wo no owo hu no eni wo so tumi nti wo wu ana wo man so wu nti wo tunu watena Ghana ha e bia ba ye 15 years moto akotena e bia US bia 35 years na makotena Canada e bia 70 years wo ba na se wu na se wo kode ya ode ne man beko because ne man owo hu ne wo so tumi nti wo wu eyensu asefo no ensu asefo sofo e de enkomo no ene se me o twafo ni bi percent ni ni si na ye ba ho ensu asefo no mokọ ho ade na wo nso na se mama that ni say ensu asefo so hey ya also di dwa kwa adwuma ya my difference akere woman say ho no wa dan no we sin to say tete ya dan no sata kwa me to say do say castle no castle muntu sana won dan no ena dan no so no ya de hokra sofo unyidi say so asase wo abahima ni okano achinye bi anim ani say yo huhu wiase ho me say ode huhu wiase ho me yo sofri ihu ni ama huhu wiase but nyame ma me kwan se sa na me fa me hu dey enhyem onyankopon frɛ ne man Israel no he warned them no say edia ondu sa ne ma no ento warn on se me ye munyankopon prekope ne obode yen osoro na asase na kona moko no oman na moko so no omu ye de bade a omu ye krofo ye som ahonhom ene abosom ene nnua ni enipa ni nsuo ne saa ne yamanti ana me tudie omu afri asase ne so na ode ma yeden akọhọ ne se mudro ho no mo a mo hweye na mo fa de mo ma a mo o ma wade mo hweye no bi akodi busubeti ohonyine chi tinyame woni won papa etesan me nyina no ne fade by e wode yen sususu mu wiase obi kasa okohu mu a anya chinye
enya chinye kura ayere ewo so bi ne watadi komo okopoase okonsuase okonnuem okoabuom ayereten ewo eno na ma Yesu bae no obli ni pai dey every say esum wiase ni mu Bible call that thing esum say bray or tisumu ana oh yes Asempa FM Yesu kas o say esum o say esum ana han esum no ene sa ne manema no o say esum de ene han de eni twaka aha ene no ye time nti ye kasa ko Bible be fight time nemo de make nyere nyame won papa entity ni all can ebie ni we tinye no eye atro ade wo enti na chese wo no o de do no wa fa se o de beye wadwuma sum no na ope oh mama ye kase so de ni sum ye kase nyakom ya nyame ye han ko se nyame ye han ko da na se nyame ni nyame no ye ndimu nyame ye han sum o yo bo fa defa nyame ye positive or negative what ase nyame tena sum o tena han mu o ye han sum what ase na nyame tell say nipa ya mbo ense sum tumi tini ye sum tumi no na mo tumi ye nipa nkoa so bi kura ho na se dia bosom ho hana bosom ho hana ye wo tumi ya bosom ho mo so na fo bi ketu abi haba ketu abi ai betumi afani apesa keke nipa no dware a ehum na chiwade obi nsuo mu hano e bia na papa no kodi nduru boni bi na hana ye haba ho a eno e tumi na chiwade ye sum tumi sa sum tumi da ba yakoa ye be hwe sade we say obi wo ho a owu kura na yi ase no obi timi si wo se honhom ye si me so no ye no kasa no ye sama komo eno so ye firi hi na eba oh yes mama ya ho bi ho hwe se moti afra mabo a se bia emfa wo se mfa tumi bone twa no sei moti se ebo na se wo jira ma ho tumi fa wo inso to na wo jira ma ya ho matena nso tumi fa wo so to na jina so kaka ya ho ma etena mu sa ho hetumi fa wo na wo ko baabi na so to na na muso no ma sa de wo baabi ani abe mama that say nipa so na abe fa ko that say nipa wo ye nyame nipa wo ye nyame by wo nyame su na wo ye no ebi ma dundum wonde Asempa FM nipa na wo no ho ye bi o mu a ye de bi achiwade se wo hu akwese bema wa achiwade yo ba buninsa nsa yo bema na so na obada yo ba buninsa wo ja na wo ne bedum we are bema na no bada na do tekrema call banasia tu me de control ba na be fi ho hey wala Italy wala Italy oh mama hey unim mama bra sana wa abem wa ka bet em say wetman polish eni pani nyame eni o se enyame de wo se ye enyame de enketoa enyame ene ye wo onyame ane enyame ne e plural form ena onyame eden bakope anto kasa enyame a e no kre aha but onyame de oye bakope on de obia ntimi fa no ye de that means say ye nyame but nyame bakoro ka na onyakopon why the supreme god on pon ka ho na so na chi no nyame bia ne ho biem but say nipa de ye nyame ba ye nyakopon no kware enti ahom na wo ho ne de wono ye ne di won so asase nipa ne di so asase wo honhom enti ma fa so bia obi betime de aduane e de afa honhom mu aye aduane no de abetete wa be ha wa be ma ya de o we mere kra sa ya abofra bi wo ha ne ma me wi no fie ba yi no ne de ma no sa abofra so ye obada for school auto brodon need auto tofio need enti okasa ma ne ya de ya ne mere kra enkwala ye mobo awrade enu nti na me de nyankopon de atoma koma so se momra ne mo ye mani ti so paye Bramia moye maniti sumpaye. Come, let's pray for our children. Baso on the 1st of February. Ane ya de bremo na ya gina bompaya maye manisa so one year that na bi na oka sese sa wo ba ene obi ko school ne schoolmate ana ne classmate na se sa kwara no honhom afa ya ma no honhom bia wode kuntie nipa na wo ba otobrodo na ma ba bia you can imagine ya kwa bo so ya paso no me hwe obetumi ata se so ya de paro betin chese na oje obetumi atwe home fam ayemre aye ni 30 seconds owu suan na obi tincha na oje wadwe na odi suan de mama won say nyankopon nim say nipa na de bia se be mre
nti bro obo ne ma no obo yen no obo ne be kan wan kese kwa hoyehia mu a yebetumi afa sa ne ma no e de abo ye ho ebi ni haban so that say baye say me mo de sebe am ka me Kristo ne de ba baye say no so bi ka so betumi to baye entumi nsi hey baye ntu ne mo that ne say so bi obaye ho ho a fa se na ma meti yi na me obaye ho ho na me de ho ho ne hawa de say we ne say e say hwe ho ho ne chiwade na me de ka no na wo de ka ho ho ndua wo de ka ho ho ndua wo be yetumi ne tamfo o ma wo nchembi da bi ba de ho etiefue asetenamu dwumadie ne yasungusu no ene yehwe honhom nsamo yehwe deliverance yehwe honhom tumi yehwe wo ko nsu ase epie ba ebe ware Ghana fo ene wo no mo ma na enso so wontimi fa mofra no nyedan emma se bra papa ne ti ase ne de papa ne wu a papa ne ti ase de a papa ne ti ase ne tuma tra fefe ne mo datin se ne mada wo no be wo no wo ni pa wo ntom de omumu wo tumi wo da obekọ nsu na se se e mo fa bo tena asase so kora na wo betu ne ma wo a wo so wo ba lo na so nyina be ko back to baby ofi but wo be ware e ma wo asase so wo betu me ware onipa e no nipa na wo by sanipa no wo ni wo so tumi ene na ko pe oba pa products bidio ne nya hoden isa ne ekono ehu ane oba pa products wo se ben kan kire ya wo African Queen Mackerel papa pa ye de fro ye hodo ni nyina se kontomiro enya adoa tomato stew pakposhito stew de opa bia fade de paye pakposhito ko tomato sinim no na wo de eye African Queen Mackerel na gum enti sauce na wo African Queen Mackerel ho na serve as tomatoes na esa ye dankasa na de wabokosua mienu bia fremu oh na akonya dokura na abayire bia na osen no anampo de pe oba pachu na eno so ye de ye salads ne ade wetimi so e de oba pa tomato paste aka ho na wetimi e de aye wo fro ye no pepepepe won kwan no pepepe ni aya kono akono nwewem de oba pa products de ye nsi na twetwe esanse bi wo fia e mo fredi di mei na wonya oba pa sardine dia dokun na etwaguo yi e meko aya chini ye twinie chese sardine de ye edi djuma bebre chibayire twimako fadi ya no abayire fa twimako di apemu betimi anu akokọ bibia wotimi di obapa sardine se no di African Queen Mackerel no ebeye na enu ntia no pa me kanfo obapa products na ma wokọ eye Accra Central na ehwehwe won akira kwan wonom ewo eye Ghana Fire Service fo nanim hope ene wonom enya nkitahudie na bomodin ada ekokọ tubi okọ honso benya no wholesale price na de okọ asanka se eye ya sitrem dwumade ma me akua ene bo ho da Europa ma wote enu nti no ni amount discount asan aka ho enu nti no pay free Obapa Company Limited was 0302 668357 0302 668357 Obapa tomato paste African Queen Mackerel Obapa sardine or se wara ube cheke anope michia smile and smiling foam on any honka for NFA papa and mammy nyina mamuambo and Obapa Company Limited you quoting michia munina and a pain Magic's washing powder so seven can't say betobi na fesu your manenti any wine fetchu adwa ye fetchu mukase wo senki mu wonta de sie mu bibia manenya Magic's washing powder na 150 grams ne de 1 cedi pe na de senior man na eti watade afita nani se wan na sa so de ehwan man kasa ejamu esanse lemon fragrance wonwem bi ewo mu a eno so beboa wo ama onu mamu aye hwam eno ntine frɛ Magic's washing powder adwumakuo no ewo 0243033033 Magic's washing powder or se keep shining like a star. Me try me huma ba sesi ani abie phone lines no. Ye bie wi a na aba na abe summarize ne ne nkoma ya twetwe ni nyina na ya bɔ ne po na ya tibia me so na fe programs to aso nyina na ya di abremu eno ntimo nua ba ma me akua gegema me ba sisi a me ba
Asempa 94.7 FM. Ye jumadie no ya sesem. Ya wo oba foforo. Ya asetenamu. Ye de ya asetenamu jumadie a eye foforo kra ebro. Eye edwada kopem efiada. Efi anopa no ndu ekopem pem to bre. Na me maami akua gengema. Wo be hia me adwoda ene ne bunada no. Adwoda eye wa wade sam na de bre wo. Awade akatie siso. Awade ya di shiraba. Awade ya yesusu dua. Ama foforofo. Awade ya di ani je. Nkumafo na atete wo. Ana wase na atete wo. Ni nyina adwoda no ye benyamu adisia. Na bunada ne de ye kwa honhoma fa wo. Ewiase a wo bibi wo mu o. Hey, ukwada bia hia ohima sachiwa akrofi. Esa ye ba wo mpatamu abehwe ahonidie. Ye bewura wujade. Wo bedroom, wo gata eni wo fichire nyina na ya hye sedie ya honidie tie. Na edu ya wada de a hia me adwenhira amamrehima. Bra me no ebehwe wa pomudin ho nsem na efiada metina dwam se judge ewo divorce court. Kache wadanfo. Ya sitinem efobia. Se no mienu bo na oman yi mu atadi adentia efise obia etie Asempa 94.7 FM jumedie kese a yato ne din ekosi sen on Asempa FM 94.7 ni amanyofo ebeka na kufu ado akonya no dware no afata no efekwa keke na mehu ye ze opposition se mo ya omo nimbe bia ye gilo ndi ya di pa Ghana ye di o ma ya kan na mo de STS de buy what's a free education I do about no ba mo ne we so na eban etonyum lalubai baby kafo mo ma miete ni etemamufo ebeka misika nyina 30 cities me man 9 esi amere no ma hwenkola aban no to ano auto petrol ni ensentwofo ahwehwem de atodwa ni nyina kokosi sen Midirio Saibonsu, the Kamehone Mapamfo, the Mumfa Ekosi say Emrel, Ewa Sempa 94.7 FM so, Juada Ekosi Efiada, no mienu Ekopim Nunsia Enefa, Ekosi say Ewa Sempa 94.7 FM so. Done so much for me. Oh my God! I don't want no 6.3 FM so I the bruta every Sunday from 12:30 to 2 p.m. I don't Bible quiz. 32 churches are competing. Why never didn't kind? Why never toss me? Why never toss me? This and every Sunday she be coming Island live on 106.3 FM. I don't Bible quiz. And why you dead? And why you shit? And why you every Sunday from 12:30 to 2 p.m. I tell them bringing a wine and in Sabaka. I don't Bible quiz sponsors DBS Roofing Sheet, Roof Papa Fee, Bible Society of Ghana, making God's word available and affordable. Fecus Spray Starch, Look Sharp, Recta Hotel, we set the true standard. Roma Insecticide Spray, and Tonton Master, Franco Trading Enterprise, Phone Papa Fee, Papa's Pizza, Taste it, love it. Second Kings Real Estate, home for kings. Yo for yama adofo nyina akwa babio yabie phone lines no e dia tomu enra sene show no so call yentimi amie phone lines enti ene no yabia tomu betimi afre me ene nkoma ya twetwe ye ne eye honhom nipa opani yabu akumi ana ena opani yabu akumi ena yaba pastor for prophet kwesi anane so ye ne wo mu atwetwe nkomo ye hwe honhom afa ne ye bewie no nsem bia na ekoso se ye de betudwa se etu ba yi o se etu ba yi o se ye den yo ye de no bewie ni nyina na ya sore so timpacho obetimi afre me 0302 216545 ana 0302 216546. Hello, good morning. Good morning, Mami Akwa. Morning, Efo. What is saying? Mami Akwa, I'm saying, after we meet for Ukatayana. Emisa. Emisa. Now, oh, where dear? Medasi Yanko. Penfona, no, nothing. The children marry. Ma, Adibakuna. Omuka, whom Semuka, whom na mi pese ubi sa papa no ko aswati fatuni ni asina bi sare ma mi te u hwese Ghana sese u be hunu we yawu u be hunu yakunwe u be hunu yakuwe na sese asa nya anipa no mu ye sa de nyina no ye hu omu ye na mi bi sa ni se omu so no mu ya hu mu de ma mu timi kasem kase mu ko so mu hu mu de e de pa no betimi di ye de boa ye timafu na ya kan fi
dey pa no bet me ye the boy ni awu ni anu ko ma ku ni pa no so mo ya hu ya mo yin adi bi na ani pa no enkam no mo nkasa me kam anu masem eno ye be hu say mo ya tuma mate because they mo kan ye enso ati ni mini wo me ko hoda ati mo so mo na bibi na Ghana fo ni aye ti ya mate me da se yo nyame enhira won so pacho so betimi afra me hello good morning fine morning me nua be ma ben na afra fi hin pacho me free ashama fra me ima yo pani ima to asoma me why yo pacho kan person bisa papa no ko consuasi no person question me ni person bisa se abofo no mo ye machines ni ade no tumi bi tetire o mo de ye ana se technology sa no bi ana de to bi meni ba ko na mi yakola na boss ti mi wo village no man hwe ama mi anti mi ba kra be ko na mi ti ko yi etebeda so na mi ko yi ba na mi person bi san se sama me operation ne hu kitikiti but asa cross back me meje bien because that day no mama me ni omo ye ni ta hia bebe omo ni na say ame dia na say say obetimi aboa me na me ni na tekra na nya ye ni ko sisi me kwa bebe wa brabom same you driving mate obe ye ba obe yi wa no wate me da say hello good morning hey mama eja bakore yankopon adom na wo so Mr. Pokoro. Now, I'm here to say, question me say, if you ever find the Jimmy Pemupa or some of the Chicago Yakunu, with the two of them with the Makun. Dear Sunsun Pana, say me Panua, Umutimi Boss Abran, say you man. Asempa FM. Almost you work a can hear. Yes, I said, I could have our yes, mate ye da se bebre se de honhom na be ma obi atwetuo ese wode ekokum obi hello good morning o good morning pachata won today yankopon andom to asoma me why mama no pay de medawase na say many age ensakraya about program ne isanse se no wonga woni so mo de won stage na die ni mo papa nyankopon islamu na brana o no ti o yesu mu ni pa no ana pe meni age ne kasa wa bomo ni akire mu amana so yen akoma so nyankopon islamu na woni opportunity so a de be chire mu a ma on ti no na on kasa se de na wa ya ma yen na because meni age ne ho na so ma nyankopon islamu yo yes so yeah that say won so betimi afre me hello mama Pia good morning o papa ya mama na hot say yankopon na ndom na won so e sa wa fe me wo mama o de tabla is there aso ama bibia bata papa ya time no nti kasa mama why kasa kaka ke mama abaso gbajuma na omo muso omo nim poate na omo akọ ne omo tutu mi aso mani ye for ne training de me kenti wo esi o ma guarantee omo tiri hu omo kuni fan mai eno na efo se ye ba ye bisa no se kwa be no mbe fa so ye be hu saafo no enti saafo ne ye be hwe hello good morning. Yeah, good morning, Mami Eguya. Papa. Asempa FM. Afishapa. Afinko na meto yen. We de mfa ku jesu nti ayefu. Yo. Mana afishapa. Yo. Beda to ni samanka. Ya papa na so ko nsu as. Am se aye no kre. Ni amekati. Edrumi bi na majuma samunje. Mi din na fofoti. Na de tosu biom. Odi yase enyamani afafedi etia. Anya nkwan na obeton menye sopo bia me sofo a ketwa de anka sa me se badu etiri na ye befre se ne efu kan no amomwaye na minim se ne oka ebinim se o se owo a obanwu na ye no kretro do akwala na omu ana obetimi atukwan ahia ye hu na tiim but omutimi di nkofo so ko
amudi ubi be kwa kapo na se omba bim ebi e se akola bi se wayira aya no obisa na ma me se no kra na se no kra me pacho yo me da se nyame hira me pacho o de ye bre nti ye bon tofa kakra ye last caller ni hello good morning oko last caller bra ye last caller oba fa bra also oba fa bra yemra papa hona sofo ka bibi e fa se huhum ye bayiye yentu yetu ana ne manti ase ono na osi yentu bayiye papa ben wa kasa mu no osi bayiye yentu aha na so si yetu si yentu bayiye a na nyame we limited Satan na bani bi ene sa bayiye no ne ni o ma bon bi bayiye no so yes to bayiye dia na nyame no ni tumi no isa enti bayiye no ono so no ye the ultimate yes mama me kire o sentia say okay Matthew 12 verse 43 kamina o say sa huhu bi tufiri onipa ni mu a okochichiri akwawie so nese wenya baby antena osamba de ne dan enipa duani mu no ba se emu da ho emu dan pan emu ai kama okobak okofo de how much sense 7 e de omo aba asa betrem etini pano afredi ni se sa babo no ebeya wesa eti asana osofo odifo bi untu bayiye no mani pala kasa de enya we convince bayin ompe seni pala kasa James mempe tumame na ofo so a ebetumatu enso be ko papa mame focus na di shasi ama ana papa kasa na pese o kan bibi na sen ka bi kakra but se tali no so de kan wi da me kan se ye kase bayi hohoma ho ye kase bayi hohoma ye de manipa ye kase bayi hohoma ye bu se majapade na mo nipa na se be ka tumi no ono be kire so pa na ompe ono be kire so de be papa ana bone wasi ye kase obi wo bayi a ye hohoma de manipa abrofo se de bayi wo bayi wo de pa bi ye kas bi de no pre e tumi o ba ga na krampo a minimum bi ho a o bayi ohum ba bayi no do no e da ne ma ho o de bone ma ho ban ni sa papa apostle kodwasafo o show ye bayfo oh me fa no tonchen why besa ye de nka me besa me dem pe bi edin because Ghana kran police catch say minimum so for Ghana ha sebe wo yire no kran no me no kun so asepa isia wo tumi pa tumi no bebre no me tamu krum na chi tumi ni ye oba no nti da oba no be jabe na so no bebu tumi ye nko awu na mesi efo ya denti na kunkum aba ne ntimi honhomu mo ntimi hu nkrofo mo ku mama de tene se onipa bia wo de bi ne fiasaso so ne mo onipa bi so a otumi wo bra won tam so ye ye bre no de ye fancy be san ba bi wo de mesan ne waba wonko a na masan ne sofo so enko a aba but fa number no etudwa ma me na mama cha sa wo hwehwe na ye bo a me wo insawo mu Africa Collab Stop e wona me wo afi so ko Facebook hwehwe na ye bo akumi wo be hume matroso Herbal Wizard wo be hume na ye bo akumi me number ne 0553 966 881 0553 966 881 na ye bo akumi that's it so for number no tudwa na ye mpaje kakra pacho 050 60000308 na wo premier amasamai befaka amasamai police station so call ya homan baby akentefo no peacemakers udiri obia abechero 050 60000308 onyamishram amen ya sorry so anisa na ya kure ya de kase bodon komi Asempa ya sakra nyomemu ti asa de kase bone ba enu nti ye nuaba akuya champoma na akuya champoma o de bremu nuaba ma me akuya makra mu ye be san hia bio bye bye Asempa FM